Aha hari ihurizo rikomeye cyane ku buryo njyewe nabuze igisubizo. Uwumva afite igisubizo ace muri komenti atubwire. Ni ihurizo Abanyamerika n'Abanya-Ukraine bari guhangana naryo muri ibi bihe. Nk'uko byavuzwe n'uwahoze ari umutasi mukuru w'Abasuwisi, yavuze ati bamwita Jackpot, yavuze ati uyu munsi nibwo Abanyaburayi barimo gusobanukirwa gahunda y'Abanyamerika aha ngaha muri Ukraine. Avuga ko intambara igitangira y'Uburusiya na Ukraine, Abanyaburayi bari bafite icyizere cy'uko Abanyamerika bafite gahunda koko yo gufasha Ukraine gutsinda Uburusiya. Akomeza avuga ko ikimaze kugaragara uyu munsi ni uko Abanyamerika batigeze bagira iyo gahunda. Nta gahunda yo gufasha Ukraine gutsinda Uburusiya Abanyamerika bigeze bagira. Ibyo rero Abanyaburayi bamaze kubisobanukirwa uyu munsi. Ni nayo mpamvu mubona ibihugu byinshi by'Abanyaburayi bigenda byivanamo gahoro gahoro, kubera ko ntibishobora byo kuvuga ngo Abanyamerika baratugambaniye ibiki n'ibiki, kuko n'ubundi biracyakeneye Abanyamerika. Bigenda byivanamo gahoro gahoro, bikagenda birengera inyungu zabyo gahoro gahoro, kubera ko bimaze gusobanukirwa ko intambara birimo kurwana, metere wabo gahunda afite siyo bo bafite. Ihurizo rero rihari uyu munsi ni ryo kubaza ngo ni gute watsindwa intambara ariko utatsinzwe? Nicyo kintu Zelensky n'Abanyamerika barimo guhangana nacyo. Ni gute bazabona ikintu cyo kubwira Abanya-Ukraine cyangwa se cyo kwereka isi ko mu by'ukuri batatsinzwe intambara? Hari ikintu babonye bagaragaza nk'intsinzi. Niyo mpamvu murimo kumva ibiganiro birimo kubaho babwira Ukraine bati tanga ubutaka, noneho igice gisigaye kijye muri NATO. Kuko icyo gice gisigaye nikijya muri NATO, mu by'ukuri nanjye ku giti cyanjye aho nzaba nicaye ntabwo nzemeza ko Vladimir Putin yatsinze. Kuri njyewe azaba yatsinzwe kuko NATO izaba ikiri hafi y'amarembo yiwe aha ngaha muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo iki ngiki nubwo Abanyaburayi barimo kukivuga ko gishoboka, ariko ntigishoboka. N'Abanyamerika ubwabo barabizi ko bidashoboka. Ni nayo mpamvu n'aba ngaba b'abakandida bo bavuga ko ni uguha Ukraine garanti. Amerika ikabaha garanti, ariko nta garanti ya NATO, nta karibu muri NATO. Igihe cyose rero bakora ikintu cyatuma iki gice gisigaye kijya muri NATO, baba babonye ikintu bagaragaza nk'intsinzi. Ibyo nibyo barimo gushakisha. Nibyo barimo gushakisha, naho gushakisha gutsinda Abarusiya ku ntambara, nabo barabibonye ko nta kintu bakora cyatuma Abarusiya batsindwa aha ngaha muri Ukraine. Nta na kimwe. So tuve kuri icyo kintu dukomereza ku mirongo y'urugamba. Hari umuntu umaze iminsi anyandikira ambaza ati brigade bigizwe n'abantu bangahe, bataliyani bigizwe n'abantu bangahe, cyane cyane kuva aho turimo kuvuga kuri iyi nkuru ya brigade y'I152 mu ngabo za Ukraine n'ubu ngubu ibyayo bitarasobanuka. Nagira ngo nkubwire ko brigade igira abantu abasirikari guhera ku 500 kugera ku 5,500. Ni hagati y'500 n'ibihumbi 5 cyangwa se 5,500. Aha muri Ukraine rero brigade zabo zigira hagati y'1,500 n'ibihumbi 2,000. Brigade imwe muri Ukraine ni hagati y'1,500 n'ibihumbi 2,000. Murumva rero ko ari abasirikari benshi cyane. Hanyuma bataliyani aha ngaha muri Ukraine zigira abantu 400, zikagira ibimodoka by'intambara hagati ya 40 na 50. Ndumva aho ngaho ngusubije nawe wakumva uburyo n'uburemere bw'iyi nkuru y'iyi brigade y'I152 kugeza uyu munsi nta n'umwe wayo abantu baramenya ngo ari hehe. N'igisirikare cya Ukraine ntabwo kirimo gutanga amakuru ngo kibwire abantu ngo mu by'ukuri iyi ntambara cyangwa se aba basirikari bari hehe muri iyi ntambara. Reka mbivuge gutyo, sorry. Dukomereze nanone ku muntu wakomeje nanone kumbaza ati tubwire ibice Abanya-Ukraine bamaze gutakaza na gahunda Abarusiya bafite n'ibyo basigaje kwigarurira. Aha ngaha nafashe ikarita imwe ndagira ngo nyibereke muri rusange. Murabona ko ni ikarita ya Ukraine iriho ibice Abarusiya bamaze kwigarurira. Ibice Abarusiya bamaze kwigarurira murabona ko biri mu ibara ry'umutuku, Ukraine irajya gusa umukara. Hanyuma aho noneho nimara kubereka ikarita yose, reka mbereka agace noneho gatoya na zoominze kugira ngo tuganire, kuko murabona ko biri kure ntabwo muri kubasha kubona amazina. Reka nzane igice cya mbere. Ni igice giherereye aha ngaha kuri za Kherson na za Zaporizhia ndetse na Donetsk.
murabona ko haruguru ya Crimea, nimureba haruguru ya Crimea murabonaho Kherson. Kherson nimubona murabona ko haciyemo amazi hagati, hanyuma hakurya kiriya gice mubona kirimo ibara rijya kuba nka move, ni wa mujyi mukuru wa Kherson hamwe Abarusiya basubiye inyuma bava. Icyo ni igice gisigaye Abarusiya bagomba kwigarurira muri Kherson. Nukomeza kuzamuka ukurikiye aya mazi uragera muri Zaporizhia. Zaporizhia murabona ko hasigaye igice kinini kikiri mu maboko y'abanya-Ukraine, harimo n'umujyi munini wa Zaporizhia. Murabizi ko batangiye kugabaho ibitero. Hanyuma tuve ahangaha muri Zaporizhia tuzamuke ruguru gatoya tugere muri Donetsk. Donetsk naho murabona ko haracyari igice kinini kikiri mu maboko y'ingabo z'Uburusiya. Tuve muri Donetsk dukomereze iruhande rwa Donetsk gatoya, aho ngaho murimo kubona hirya ni muri Lugansk. Impamvu ho nuko ho Lugansk murabona ko akantu kayo gasigaye mu maboko y'abanya-Ukraine ni akantu mu by'ukuri gato cyane, ariko mu by'ukuri urebye yose yo iri ku ruhande rw'Abarusiya. So ndumva urebeye kuri iyi karita hano wasobanukirwa ibice Abarusiya bamaze kwigarurira n'ibice basigaje kwigarurira ugendeye ku ntara ziyometse ku Burusiya. Ariko noneho intambara y'Abarusiya ntabwo igarukira ahangaha, kuko uzamutse mu majyaruguru wamenya ko iki gice cyose cya Kharkiv ni igice n'ubundi gihora mu mboni z'Abarusiya. Igihe cyose abanya-Ukraine bakomeza kumangamanga batinza ibiganiro, batinda kwemera ibyo Abarusiya babasaba, ahangaha ni tageti muri Kharkiv. Ariko Kharkiv si tageti cyane. Buriya tageti cyane, reka tujye ku rundi ruhande naho nazuminze igice cyo hirya kigana kuri Odessa. Kigana kuri Odessa yego. Ahangaha kuri Odessa murabona ko hegeranye na Kherson. Murabibona ko hegeranye na Kherson, kuko wanga uca Nikolaev ubundi ukagenda ugera kuri Odessa. Iyi Odessa Abarusiya barayikeneye cyane. Barayikeneye cyane, turaza kureba n'uburyo abaturage bayo bakomeje kurwanya ingabo za Ukraine mu kanya nituva kuri iyi karita. Abarusiya barayikeneye cyane kubera ko iki gice muri kubona kiri munsi ya Moldavia cy'ubutaka bwa Ukraine. Iki gice muri kubona munsi ya Moldavia gifata ku mazi, ariko Abasovieti nabo bari hatari. Moldavia baragiye barayikata bayisigira akantu gato gakora ku nyanja. Ni nk'irembo ritoya cyane bayisigiye. Ahangaha hose mubona ubutaka bwa Ukraine Abarusiya bagomba gufata kugira ngo baze guhura n'abandi Barusiya. Niba muri kureba Moldavia murabona ko uruhande rwegereye Ukraine hari undi murongo w'umweru uturuka hano ku mazi ukazamuka ukagera ahangaha handitse Moldavia, ukazamuka ukagera ruguru. Iki gice bacyita Transnistria. Ni igice kiyomoye kuri Moldavia, kirimo abaturage bavuga Ikirusiya, kirindwa na leta y'Uburusiya, haba n'ingabo z'Uburusiya. So rero Abarusiya impamvu Odessa ifite akamaro kanini nuko nibayifata izabongerera iki gice. Iki gice kiri hakurya kuri Moldavia nacyo bazahita bacyomeka hehe? Ku Burusiya. Ni ukuvuga ngo Uburusiya buzaza buzenguruka inyanja y'umukara yose, buzamuke bufate Transnistria, Ukraine isigara ari igihugu kiri enclave kidakora ku mazi. Ngira ngo murasobanukiwe impamvu Odessa ari ikintu gikomeye cyane haba kuri Ukraine, ari n'ikintu gikomeye cyane haba ku Burusiya. Kuri Ukraine irakomeye cyane kuko nibayifata izabibuza inzira zose ziyigeza ku nyanja y'umukara. Igice kizasigara kigomba gukoresha imihanda nk'ibihugu bidakora ku mazi. So ariko nk'uko mubibona murabona ko Odessa mu by'ukuri ni ikintu Vladimir Putin ntabwo azasinzira atigaruriye Odessa. Amashusho reka mpite nakomereza kubiri kubera muri Odessa. Amashusho ya wa mukobwa ufunzwe, niba ari umukobwa niba ari n'umudamu simbizi, ufunzwe azira ko yazamuye idarapo kuri ahahoze ishusho rya Catherine the Great. Abarusiya bakomeje gusharinga amashusho ye hirya no hino. Yabaye intwari mu Burusiya. Ariko nanone hongeye kugaragara undi munya Odessa nawe uhanganye na polisi udashaka kwinjira mu gisirikare. Nanone hagaragara uwafashwe mu gisirikare cya Ukraine bafunze bavuga ko ariwe watanze amakuru yo mu bitero bya Poltava, ari umaze iminsi atanga amakuru y'ahaherereye za air defense system z'abanya-Ukraine. Murumva ko abanya-Odessa bakomeje kugaragaza ko bari ku ruhande rw'Uburusiya. So Abarusiya ikintu bari gusharinga ni iki? Odessa igomba gufatwa. Odessa igomba gufatwa. Ni akantu barimo gusharinga cyane. Aba bantu babaye nk'abababyutsa.
dukomeze tuve kuri Odessa ariko tujye ku bisa n'ibingibi biri kubera muri Odessa, nayo ni video nabonye mu kanya ituma nibaza kuri iki gisirikare cya Ukraine. Ni umudamu wabanaga na musaza we ukuzemo, niwe wari umutunze, kuko uyu mudamu nta kintu na kimwe yari ashoboye gukora, niwe wari umutunze. Murabizi abanyaburayi bagira famiye ntoya, ntago bagira famiye nini. Ni ukuvuga ngo kugenda k'uyu mugabo biba ni nko gusinya urupfu kuri uyu mudamu, kuko ntacyo kurya ari bubone, nta muntu umwitaho ari bwongere kubona. Uyu mugabo baje baramufata, abagore baturanye n'uyu mudamu bagerageza kumufasha no gusobanurira polisi ko uwo mugabo nagenda uwo mudamu nta hantu ari bube asigaye, baranga bamujyana. Imodoka yagiye abagore bayitera amabuye, ariko umugabo baramujyana. Kujyana umuntu nk'uyu nguyu rero, sinzi ikintu wamutoza cyamwibagiza umuntu we ataye agomba kwitaho. Abantu mwese mufite imiryango mufatiye runini, murimo kumva iki kintu. Umuntu agutesheje umuryango wawe kandi uzi ko ari wowe uwutunze, akakujyana ku ngufu mu gisirikare, ntaguhe umwanya wo gukemura ibibazo byawe, uwo muntu ntago wazigera umurwanira. Njye ndahamya ko n'ibibazo biri kuba kuri iyi brigade 152 byose bifite aho bihuriye n'iyi mobilisation irimo kuba muri Ukraine idasobanutse. Ejo nababwiye inkuru ya Macron asura abapilote barimo gutorezwa mu Bufaransa, nta n'umuvolonteri n'umwe urimo. Macron yakoze ikosa, ababaza icyo kibazo, arabaza ati uri umuvolonteri cyangwa se uri umumobirize? Asanga bose ni abamobirize. Ni ngo igisirikare cya Ukraine hejuru ya 80% ni abantu binjiyemo batabishaka, basize ibibazo by'imiryango inyuma yabo. Iki ngiki rero kongeraho imyitozo y'igihe gitoya y'ibyumweru 3, kongera ko leta itarimo kubitaho, nta mishahara bafite ngo wenda n'uwo mushahara azawuhereza mu rugo, ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kitangiye kugaragara uyu munsi ku mirongo y'urugamba. Abasirikare barata ibifaru bakiruka. Ubushize nababwiye inkuru yo muri Kursk y'abasirikare bari batwaye igifaru cya Ukraine, bahita bashyiraho idarapo ry'umweru, bagenda birukanka bagana mu birindiro by'Abarusiya. Bene wabo nibo babirasiye, bavamo barayamanika, bene wabo barabafata. Murumva ko bagiye gufungwa na bene wabo mu gihe bari bagiye kwishyira mu maboko y'Abarusiya. Ibyo nibyo biri kubera aha ngaha muri Ukraine. Intambara yo yararangiye, ni nayo mpamvu nababwiye nti Zelensky ateye ubwoba cyane, kubera ko ni umuntu w'icyihebe, kuko n'ibinyamakuru byose birimo kuvuga biti gusinya amasezerano y'amahoro cyangwa se kujya mu masezerano y'amahoro, cyangwa se Ukraine kugaragaza ko yiteguye kurekura ubutaka. Zelensky azaba asinya urupfu rwe, ako kanya bazahita batangira kumurwanya. Aba nationaliste bo muri Ukraine bazahita batangira kumurwanya, kandi ni abantu bakomeye nk'uko twabivuze muri Ukraine. Ni ikibazo rero gikomeye cyane kuri Zelensky mu by'ukuri. Ubu ni umuntu uri ahantu hagoye cyane, ni ihurizo rigoye cyane. Sinzi igisubizo mwamuha, ni gute watsindwa utatsinzwe? Sinzi ukuntu wabisubiza ibyo bintu, biragoye cyane. Uyu ni wa musirikare w'umunya Ukraine watanze amakuru ukomoka muri Odessa. Hanyuma hano uwungirije Lavrov bamwita Ryabkov yavuze ati, kuko ubushize niba ari ejo bundi Donald Trump yavuze yuko mbere yuko ava ku butegetsi yari hafi kugera kuri diru hagati ye n'Uburusiya n'Ubushinwa yo gusenya intwaro zose za kirimbuzi. Nyuma yo kuvuga ibi bintu, Abarusiya, uyu muminisitiri yamuvuguruje, aravuga ati ibyo Donald Trump yavuze ni ibinyoma, ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho. Ibi bintu byaje kunyereka ko Abarusiya ntabwo bitaye ko hatsinda Trump cyangwa se hatsinda Kamala Harris. Nta kintu bibabwiye mu by'ukuri, kuko na Vladimir Putin yaravuze ati aha muri Ukraine, ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwatsinda wese ntabwo yazigera aba inshuti y'Abarusiya. Ni umuntu igihe cyose uzarwanya Uburusiya. So rero uwaza wese biramureba. Twe twiteguye guhangana nabo. Dukomereze nanone kuri uyu mugabo uvuga yuko kuba Pentagon yatangaje yuko itazemera ko Ukraine irasa kure mu Burusiya
ntacyo bihindura kuri gahunda zabo ko bazaguma bari maso kandi ko ibyemezo bateganyije ari ibyo ngibyo bizabaho igihe icyo ari cyo cyose Abanyamerika na Ukraine bakwibeshya bakagaba ibitero kuri Russia. Hanyuma dukomereze kuri Traoré tutaragera mu mirongo y'urugamba. Traoré murabizi ni perezida wa Burkina Faso. Traoré rero biravugwa ko amaze gusubiza abana benshi mu mashuri. Abana bari barabujijwe kwiga n'imitwe y'iterabwoba aha za Kidal na hehe, ubu ngubu batangiye kwiga. Murumva ko muri Burkina Faso ibyo byose umuntu yavuga ko bari mu nzira nziza. Traoré nakomeza gutyo akaba afite plan nziza, nabo bakamukoreraho bakamunambaho bakamurindira umutekano, azabasohora mu icuraburindi barimo Abafaransa babashyizemo. Hano nabonye akavideo gatuma nibuka ko ngomba kubabwira ku kazi gakomeye cyane ka mbere kuri iyi si. Akazi nabonye ka mbere gakomeye kuri iyi si ni ukuba umuvugizi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane kuba umuvugizi wa Maison Blanche. Ni akazi gakomeye cyane kuko ni akazi kagusaba kubeshya abantu bazi ko ubabeshya, nawe ubizi ko babizi ko uri kubabeshya. Murumva ako kazi, kubeshya abantu bazi ko uri kubabeshya, ubizi ko babizi ko uri kubabeshya. Niyo mpamvu umuntu wese ufashe aka kazi ahita yambara isura y'uburyarya, n'igihe cyose wabona isura ukabona nta buseri afite mu isura, kuko ibintu aba avuga ntabwo aba ari ukuri. Ni abantu baba bagerageza kubeshyabeshya ibintu. Barimo kubazwa ibibazo byinshi bikomeye cyane cyane kuva intambara ya Israel yatangira, bari guhura n'ibibazo bikomeye cyane. So aka kantu nakabonye ndavuga ndaza kwibutsa ko kuri iyi si buriya habaho akazi gakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita kuvugira Maison Blanche. Kuvuga ibinyoma byose biba muri iriya nzu ni ikintu, mbese ni ukuba umunwa w'ikinyoma, umunwa wa Sekibi, reka mbivuge gutyo. Ni ukuba umunwa wa Sekibi. Aha ngaha Vladimir Putin yahaye Lukashenko igikombe, akaba yamuhaye igikombe kubera gutsura umubano hagati y'igihugu cye n'Uburusiya. Akaba avuga ko ubu ngubu Belarus n'Uburusiya ari ibihugu umuntu yakwita bivandimwe. Akaba yamuhaye rero igikombe, ariko ukaba wamenya ko ndetse akaba yanavuze ko muri ibi bintu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugerageza kurwanya Uburusiya na Belarus, ibyo bihugu bizakomeza guhagarara byemye, bizakomeza guhagarara bifatanyije. Ukaba wamenya ko Abarusiya nyine Belarus bayigize nk'intara yabo, irindwa n'intwaro kirimbuzi zabo, doctrine zabo nshyashya z'intwaro kirimbuzi. Ukoze kuri Belarus, intwaro kirimbuzi z'Abanyamerika urazumva, ugomba kuzumva. Twikomereze tuve kuri Vladimir Putin watanze igihembo, tugere kuri Maria Zakharova. Maria Zakharova buriya amaze iminsi ampasho, niwe muntu umaze iminsi ampasho. Iyo atavuze ndababara cyane, kubera ko ni n'umuhanga cyane, igihe cyose avuga ibintu birimo ubwenge. Uyu munsi rero akaba yavuze yuko bibabaje ko Israel irimo kwibeshya ko irimo guca Hezbollah intege. Akaba avuga ko bijyanye n'amakuru bo bafite mu Burusiya, nuko nubwo abanya-Israel bishe abayobozi ba Hezbollah commanding chain yabo mu gisirikari iracyari intact, iracyakomeye. Avuga ko Israel nikomeza kwibeshya yinjira ku butaka bwa Libani izahura n'umuriro ukomeye cyane. Ibyo wakwibaza impamvu ari Zakharova ubisezeranya abanya-Israel bikagucanga, ariko Israel n'Uburusiya barahanganye cyane, ariko bafite imirongo yabo nanone, bafite imirongo batarengaho. Barahanganye ariko imirongo ntibarayirenga. Donald Trump nari ngeze kuri ya diru yiwe yabeshyaga ya nucleaire, Abarusiya bamubeshyuje, ariko Donald Trump nawe kandi basanga Donald Trump ibintu yabeshye. Donald Trump mbona ko yabeshye, ntabwo ari Abarusiya babeshye, ni Donald Trump wabeshye, kuko iyo diri ntinashoboka. Ni gute se wakumvisha Abarusiya gusenya intwaro zabo? Ntabwo bishoboka. Hanyuma dukomereze umugore w'umunya-Ukraine wapostinze, ni wa mugore nababwiraga nyine wapostinze video y'uburyo batwaye musaza we wari usanzwe atunze urugo, wari usanzwe amutunze bakamujyana. Video yagiye hanze nyine. Nkomereze ku muvandimwe wambajije ikibazo ati
ese ko bivugwa ko Iran ifite intwaro kirimbuzi, ni gute tubwira ko Iran itarazigeraho? Reka nze mbabwire ibintu uko njye mbibona. Muribuka ko mu ntambara ya Syria hari intwaro nyinshi Syria yasenye, sinzi niba mubyibuka, intwaro z'ubumara Syria yasenye. Hari ikibazo kimwe rero wakwibaza, ese koko izi ntwaro zose Syria yarazisenye? Ese izi ntwaro Syria yazigezeho Iran itarazigeraho? Ese ko Syria ari igihugu cy'abashia na Iran akaba ari abashia, akaba ari n'abantu bari barimo kurwanira Assad, ingabo nyinshi za Hezbollah zari i Damasi, izi ntwaro koko barazisenye zose? Ni ikibazo ukomeza kwibaza ukavuga uti yaba Syria yaba Iran birashoboka ko baba bazifite, batabivuga kuko na Israel irazifite. Turabizi ko Israel zifite, ariko ku mugaragaro ntago yemera ko izifite. So rero n'abanya-Iran mu by'ukuri usibye kuba bavuga bati tuzabikora, bashobora kuba barabikoze. Ayo ni amabanga bari deep utamenya uyu munsi, kuko at the end izi ntwaro ni intwaro zikoreshwa ku munota wa nyuma, ni intwaro zikoreshwa ku munota wa nyuma. Njye nabyibaje ndavuga se Assad yarazisenye ntiyaziha bene wabo b'abashite bo muri ntuza bo muri Iran ngo abagabanyirizeho? Abarusiya batumye Assad koko asenya izi ntwaro zose? Nanone undi mutima ukambwira uti abarusiya nanone nubwo bafasha Assad bashobora gucungira hafi kugira ngo izo ntwaro zose zisenywe, kugira ngo n'ubundi Syria igume iri munsi yabo, itazagira nayo ikintu izabakangisha ejo. Natekereje ko n'abarusiya nabo bashobora gucunga ko ibingibi bikurikizwa 100%, ariko mu by'ukuri ni ibibazo byinshi birimo hagati aho ngaho. Ni ibibazo byinshi birimo hagati aho ngaho wakwibaza ukavuga uti izi ntwaro barazisenye zose koko? Ntabwo bishoboka. Igihugu cyatunze izi ntwaro kikazisenya buriya ni South Africa. South Africa yageze ku ntwaro kirimbuzi nk'uko nguko za Pakistan zifite intwaro kirimbuzi, Ubuhinde bufite intwaro kirimbuzi, n'Abanyafurika y'Epfo nabo bageze ku ntwaro kirimbuzi. Bazigeraho ariko abirabura bataragera ku butegetsi, ari igihe cy'abazungu. Bivugwa ko abazungu babonye ko imbaraga zabo zirimo kugenda zigabanuka, babona ko abirabura bari hafi kwigarurira ubutegetsi, barazisenya kugira ngo zitazajya mu maboko y'abirabura. Ariko mu by'ukuri South Africa bari bazifite. Iyo babona ko bazahaguma ntibari kuzisenya, bari kuzigumana. Ariko baravuze kugira ngo izi ntwaro zijye muri controle y'abirabura, icyiza ni ukuzisenya. Barazisenya babeshya isi ko ari good willing, ari akanyamuneza ka South Africa rwose yifuje gusenya izo ntwaro kubera ko nta keza kazo. Ariko mu by'ukuri ugiye behind usanga ko ari uko aba bazungu bangaga ko abirabura bazakontorora izi ntwaro. Yego, nicyo ngicyo navuga. Ikindi kibazo nanone ni umuvandimwe wambajije ati Kursk, ati ese abarusiya baretse abanya-Ukraine binjira muri Kursk babishaka cyangwa ubutasi bwabo bwararangaye? Iki kintu mwarakinyandikiye kuva intambara yo muri Kursk yatangira, abantu benshi bambwira bati ubutasi bw'abarusiya ni fake, ubutasi bw'abarusiya ni fake. Ibi bitero byo muri Kursk ngewe uburyo njya mbisobanura ni gutya. Abarusiya ikintu bagowe nacyo no kumva nuko bahanganye n'abantu badashyira mu gaciro. Badashyira mu gaciro gute? Nusubira inyuma ukajya kureba contre-offensive biroshyemo yagombaga guhera ahangaha muri Zaporizhia, ukareba uburyo biroshye mu mirongo y'abarusiya, nta ndege bafite, ngo bafite za Leopard. Muribuka ko icyo gihe batangiye contre-offensive na Abraham zitaraza, biroha mu mirongo y'abarusiya bafite icyizere cy'uko abarusiya nibabona ibifaru bya Leopard bakabona izo ntwaro zitandukanye babahaye bari bwirukanye. Kubera iki? Abanyaburayi bahoraga bumvisha abanya-Ukraine ko abarusiya ari abasinzi, ari abanyabwoba. Icyo gihe ni ikintu kitarimo gushyira mu gaciro, kuko uri umujenerali wa nyawe usesengura intambara ya nyayo, nta buryo washoboraga kwiroha muri iriya mirongo y'abarusiya. Unayiroshyemo washoboraga kugerageza iminsi 2
ukabona ko ibintu bikomeye cyane ugasubira inyuma ugasubira kwitegura, ariko mwabonye ko abanya-Ukraine bakomeje kwihamba ku Barusiya paka ibikoresho bijya kubashirira n'abasirikare. Ikindi kintu kikwereka ko Ukraine badashyira mu gaciro ni uburyo bagiye bakora za withdraw ahantu hose batinze bahatakariza abasirikare. So rero urebye aha ngaha muri Kursk, Abarusiya ntabwo bumvaga ko Ukraine yakwiyahura iza aho ngaho muri Kursk. Bumvaga ari ikintu kidashoboka. Kubera iki? Kubera ko Ukraine kugira ngo ize igabe ibitero ku butaka bw'Uburusiya hari umubare munini w'abasirikari bari bakeneye, hari intwaro runaka bari bakeneye, iyo logistique yose bari kujya kuyitegura Abarusiya bamaze kubibona ko abanya-Ukraine barimo gutegura ikintu kinini. Ariko Abarusiya nabo mu gushyira mu gaciro kwabo bakavuga ati abantu duhanganye niba bashyira mu gaciro ntago bakwishyira muri uyu mutego. Nicyo kintu cyabayeho aha ngaha, ni nayo mpamvu ushobora kuvuga uti anytime ushobora kumva abanya-Ukraine bagabye ibitero kuri Belarus, kuko bahora babivuga. Ni ibintu bishoboka kubera ko ntibashyira mu gaciro. Hari umujenerali nabonye avuga ati igisirikare cya Ukraine kiyobowe n'abakominika, ni ukuvuga ngo kiyobowe n'abantu abatangazamakuru. Wa muntu ubabajwe no kubona ifoto ya selfie cyangwa se video y'ahanahana agahita postinga, abo nibo bababaje, nibo bayoboye igisirikare cya Ukraine. Bakora operasiyo zitakariramo abasirikari benshi kugira ngo bakore statement. So iki gitero cyo muri Kursk nyembara ko Abarusiya bibeshye ku banya-Ukraine, bibeshye ko ari abantu bashyira mu gaciro, ariko ntago bashyira mu gaciro. Noneho birarushaho kuba bibi cyane ubu ngubu bamaze gutsindwa. Niyo mpamvu nababwiye mu kiganiro hagati nkababwira nti Zelensky uyu munsi niwe muntu uteye ubwoba muri iyi ntambara, kubera ko ashobora gukora icyo ari cyo cyose kibi, kuko iyi ntambara uburyo irimo kurangiramo ntabwo irimo kurangira muri favor yiwe, irimo kumurangiza, irimo kurangirana n'ubutwari bwe, irimo kurangirana n'ikintu cyose yubatse muri iyi ntambara. Uyu munsi rero yakora ikintu gishoboka cyose. Reka nsoreze kuri Stoltenberg. Stoltenberg murabizi niwe wahoze ari secrétaire général wa NATO. Uyu nguyu yemeje yuko yakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo NATO ihe Ukraine intwaro. Ari mu bantu bakoze campaign ikomeye cyane yo kugira ngo Ukraine ihabwe intwaro, nawe arabyemera uyu munsi. Ejo rero Ukraine nimara gutsindwa mu bazabazwa abanya-Ukraine, uyu nawe arimo mu bantu bakururiye Ukraine. Urumva ko uri kumwe na secrétaire général wa NATO akubwira ati turi kumwe nawe 100%. Ntawe uri umuntu ushaka kurwana nka Zelensky wakumva ko ushyigikiwe n'umuntu ukaze cyane nyine ukajya mu mirongo y'urugamba ukajya kurwana. Uyu munsi rero aba bose ni nabo barimo gusaba Zelensky kujya mu biganiro. Kubera iki? Baratsinzwe. Mujye mubimenya, baratsinzwe aha ngaha muri Ukraine. Ubu bari gushaka intambara irarangira gute. Nicyo kintu kibaraje inshinga uyu munsi. Irangire batitwa ko batsinzwe. Nicyo kintu barimo kurwana nacyo uyu munsi. Naho gutsindwa baratsinzwe. Uburyo twategereza twebwe niki? Ni Odessa. Odessa bizagenda bite? Abanya-Ukraine bazabona imbaraga zo guhagarika Abarusiya be gufata Odessa, kuko Zaporizhia, Kherson nk'uko mwabibonye na Donetsk rwose hariya nta gihe gisigaye. Ni intambara y'amezi 2, iriya migi yose Abarusiya bazaba bayigezemo. So rero Odessa bizagenda bite? Wambwira nawe muri comment. Amahoro kuri mwese. Iki kiganiro niba cyakuryoheye reka cyuzuze likes zigera kuri 300, zirenge 300. Amahoro kuri mwese.